Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam ka Federation of Khasi Jaintian Garo People Southwest Khasi Hills District. Apo kachingalam jong uba Kenneth June El Nonglang ringkat ke jingsen ramlang u menteri kasnong Mawbidong uba tan lumbor ki kharai ki lalit ngolem bat Jingïarap da kasong pisa bat ki marbam ringkat bekitiar ya ka Longïing jong ka kong Rosi Nabel Emily kebadan nyongut ki khun ki bala du no ila ke Ïing kasem ke bala Pluh dangshan haki kendiat sengi balik nyo ka kong Rosi Nabel kalayat hu ba kam tip setia ke kadau ke pelong ya ka Ïing ban kem ding namarba maka bat ki khun kim don setia hapo Ïing hakapor ba ka ding kala bam do ya ki jing don jing embaro kat hadu ba ka jing julor kala kot kumba silak tam Meli nama Mawbidong sayang landang yang Pluh acung makan rel odawanya kalau kadik lah nading kawan anak buat kasuin lah jangan sudi ading tanya tem lagi tem mi lem sudah buat aji buat kan kali pencap ya lem ading deh lah yang jadi kira lah kira mana cilak tam entah saya Haban pediang di Jingïarap bana kalian yang kaseng Fkjgp Southwest Khasi Hills District ni wan ban seulem na bertanya kaneka di rumah jong pia kaneka Ïing kasem di sobhap yang yaki penon kami yaki saya klik aja ya yang lor kan yang cam lanat yang cam sana ngalan cuma sampai asa nak mensif asa sanai ini berada yang percaya dalam pada boleh dan percaya dalam pada boleh deh. Kira ada pun satu gak kayak apa dan kami kibar. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.